Swihehlo swa manyala na Bongondwani ehenhleni ka vaholobye Khumbudzo Ntshavheni na Dean McPherson. Vumbhoni byin'wana bya marungula ya rigangiso kusuka eka muavanyisi Selby Mbenenge. Kasi eka mitlangu xipano xa vaxisati xa cricket xa under 19 va fikelele rengu ra Super 6 endzhaku hla Nigeria eka T20 World Cup. Baka hina lawa emahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Bandla ra EFF va mangale nandzu wa Bongondwani ehenhleni ka holobye wa miako ya mfumo Dean McPherson exitichini xa maphorisa xa Pitori namuntlha. Va hehla leswaku holobye McPherson a koxa leswaku khampani yo karhi ku va yona yi hatlaka yi hakeriwa. Matsalankulu wa bandla Marshall Dlamini u hehla leswaku ku na vuxaka exikarhi ka holobye na mukontraka. Holobye wa mintirho ya mfumo Dean McPherson u tihoxe ekhombyeni endzhaku ka swihehlo swa leswaku u lerise un'wana wa vatirhi va ndzawulo ku hakela khampani yin'wana ya valungu. Email leyi nga voniwa ya SABC leyi EFF va yi tirhisaka tanihi vumbhoni yi komba holobye a ri karhi a vutisa leswaku hikokwalaho ka yini khampani leyi nga se hakeriwa. Vaholobye a va pfumeleriwi ku nghena ka timhaka to tanihi tihakelo xikan'we na tithenda eka tindzawulo. EFF va vula leswaku holobye McPherson u veke tihlo ra yena ntsena eka tithenda na ku fumisa tikhampani leti nga vanghana va yena. His interest on running that department is only for the corrupt activities. Only interested on tenders. That's why he went straight to IDT, and he didn't go to the board. He didn't go to the DG. And that's why he wanted to steal, because he didn't want even to listen to the staff member when they're saying, no, but this must be approved by National Treasury. We can't just pay variations which have not been approved by National Treasury or even Public Works. But he left all of them and demanded and threatened this staff member, because you can see that there are corrupt activities between him and Lone Rock, and he was there to benefit. Muvulavuleri wa holobye vula leswaku holobye a hlamula ti-email to tala leti na yena a katsiwa eka tona hi siku ra 9 N'wendzamhala laha khampani a yi kombisa ku vilerisiwa ya IDT lava a va nga ri ku hakeleni ntirho lowu nga tirhiwa. Matsalani General wa EFF Marshall Dlamini u ri mhaka leyi nge heleli maphoriseni ntsena kambe na le ka komiti ya palamende leyi tiyisisaka matikhomelo lamanene hi swirho swa palamende. He says it on the email that naturally I don't have to get involved on this case, but this one for Lone Rock, because it's too close to his interest, he decided that I'm going to violate the members' ethics, I'm going to violate the laws of this country, and I'm going to make sure that what is expected of me as a member of the cabinet, it doesn't matter as long as my personal and monetary interests are being served, and he was prepared to do that, so he must face the music. Bandla ra Democratic Alliance Rimana Holobye. There is absolutely no thread of truth to that. What happened here is that we've got a minister that's doing his job and that exposed corruption to the amount of in excess of 800 million rand. This is a contract that was awarded for oxygen supply, and the minister picked up that tender was totally irregularly done. He started with an investigation. That contract was given out by the IDT, the Independent Development Trust, and the minister did not want the IDT to do the investigation themselves, because you can't investigate yourself. Holobye hi nomu wa muvulavuleri wa yena u vula leswaku i ntirho wa yena ku tiyisisa leswaku milawu ya mfumo ya landzeleriwa leyi vulaka leswaku tikhampani ti fanele ku hakeriwa ku nga si hela 30 wa masiku. Xitsundzuxo i ku hungu leri landzelaka ri na swiphemu leswi nga na tinhlamuselo ta swa masangu leti nga tisaka gome eka valanguteri van'wana ni le ka vantsongwana. Gqwetha ra muavanyisinkulu wa Eastern Cape Selby Mbenenge u ri Mbenenge a nga zangi a rhumela swifaniso swa swirho swa le xihundleni eka Andiswa Mengo. Marito lawa ya hume hi nkarhi wa njhekanjhekisano wa ku konanisa Mengo eka ntshamo wo kambela swihehlo swa ku xanisa hi swa masangu ehenhleni ka muavanyisi. Mengo u hehla Mbenenge hi ku n'wi xanisa hi swa masangu hi ku n'wi rhumela marungula na swifaniso swa rigangiso. I'm putting it to you, ma'am, that you are not telling the truth, that you wanted to tell him anything of the sort you say you wanted, that you object to his speeches. You were in good terms with him at this point. Ayiyonyani lonto. Uvana oku ewe besivana kodwa ayiyonyani uba bendingafuna ukumxelela uba andiyifuni ngoba la Bible verse ino hayi obhalwe kakhulu esiXhoseni. K8 does not reflect the time
during which this conversation and this picture you allege was sent? Ewe. For the record, we agreed that this conversation took place around 10. It was in the evening, right? Ewe. And this picture about which the respondent is slayed publicly reflects 9:05. Ewe. I have said it to you that these times that are different about one event are mutually exclusive. Ungomnye wayo. In fact, it is this picture, Ms. Mengo, about which last week I think you bordered on body shaming my client. Ayinguwo. Did you not describe this picture in K8? Ibingenguwo lowa. Lo bendithetha ngawo bendisithi unenwele unoboya bufana nenwele zakhe. Utsho ngawo counsel? No, we're getting there. If you didn't describe this one, say so. You did not describe this one. Counsel khange ndimcacise lo. Thank you. Ntengo wa nandzu ehenhleni ka wanuna loyi a hehlwaka hi ku dlaya swirho swa ndyangu wakwe eJim Jones ku nga Enoch Ndowu wu hundziseriwe eka siku ra 14 n'hweti leyi taka. Mhangu yi humelele hi siku ra Khisimusi hi 2021. Ndowu ni vandyangu a va holovela yindlu. Ndowu a nga tivoni nandzu. Namuntlha i siku ra vumbirhi ku landzelelana Ndowu a ri karhi a nyika vumbhoni. Ndowu a tshamela ku lunghisa tinsimbi leti a ti bohiwe milengeni yakwe loko a ri karhi a nyika vumbhoni. Ndowu i hehliwa hi ku balesela no dlaya vanhu va nkombo hi Khisimusi ra lembe ra 2021. Kasi Ndowu u hehla leswaku xitetimende xakwe xo tihlambulula xi tekiwe swi nga ri enawini. U hehla leswaku hi nkarhi lowu a nga nyika xitetimende lexi a tsoniwile swakudya na vurhongo. U tlhela a hehla leswaku a nga tivi nchumu hi leswi nga le ndzeni ka xitetimende laha a ngo lo sayina ntsena. Hapo kitu hinda sayina hone sa izwi votonsumbedza a va ndreve ndi ṱalutshedze tshiṅwe tshithu ndi tshi sedza maipfi lo shumisiwaho hafha a huna na professor a ḓivhi maipfi oṱhe a luisimwa na u ḽi ḓivha uri ḽi khou amba mini ḽi ḽipfi a thi khou ḽi ḓivha. Okay, he referred me to where I should sign, and the other thing, the word used, even the professor does not know the meaning there, and I also don't know the meaning of the word. Ndowu u tlhela hehla leswaku a ri na timbanga to hlayanyana loko a nyika xitetimende. U tlhela vula leswaku u hlahluviwile hi dokodela loko a fike ekhotsweni ra Matache endzhaku loko a susiwile xitichini xa maphorisa xa ka Malamulele. Ri swika naho ri tshi dzhia maḓuvha ri tshi ṅwalisa vha sa risi ḓuvha ḽa u thoma u dzhena ndo wana mashudu nda wana hu na dokotela ngauri ha ḓe ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nda wana zwa nṋe zwa dokotela o mvulisa na nga hafha murahu ndo ṅwatukana na nga murahu na kha zwidzulo na kha miṱana hafhano amba uri no ndo to uri tshi ndavha ndi tshi kha ḓivha ndo ḓa nṋe thi mufari wa ndi muthu wa zwezwi nda Nova Street Kids Fuluga, Kamalwads, and I've been driven that they were bringing sound on the West Right Fuluga. Khoto hi ve yi boha leswaku khotso ra Matache ri yisa fayili ya Ndowu ya swa rihanyo ekhoto. This court is satisfied that it would be in the interest of justice that an order be granted as per your counsel's request or application. The court is inclined to grant such an order. Ndowu u langutere ku ya emahlweni a nyika vumbhoni mundzuku. Epimani Balowa Mangwa, SABC, ePolokwane. Ntengo ehenhleni ka mfundhisi Timothy Omotoso wu hundziseriwe eka siku ra 2 Dzivamisoko tanihi siku ra ku avanyisa. Namuntlha magqwetha na vachuchisi va gimeta njhekanjhekisano wa vona eka ntengo lowu. Mfumo wu lava leswaku Omotoso a nyikiwa swigweve ehenhleni ka milandzu ya ku pfinya na ku xanisa hi swa masangu eka vanhwana lava nyikeke vumbhoni eka ntengo lowu. Kambe magqwetha ya Omotoso va ri muhehliwa a nga fanelanga ku voniwa nandzu tanihileswi mfumo wu nga tsandzeka ku fambisa ntengo lowu hi mfanelo.
iminjhekanjhekisano yo pfala yo gimeta nandzu wa malembe ya tsevu. Gqwetha ra mfumo Joel Caesar u ri vumbhoni bya timbhoni ku kanetana ni muhehliwa wo pfinya mufundhisi Timothy Omuthoso byi fanele ku tekiwa ku va byi ri bya ntiyiso. Caesar u vule leswaku swa nkoka i ku timbhoni hinkwato ti hehla leswaku Omuthoso u va xanise hi swa masangu. U ri ku va vumbhoni byi huma eka timbhoni to hambana swi ringene ku va ku pfumeleriwa leswaku timbhoni ti vula ntiyiso. Caesar u kombela leswaku muavanyisi eka nandzu lowu a bakanyela etlhelo swihehlo hinkwaswo swa leswaku timbhoni leti ti tiyisisiwe hi khale ka muchuchisi wa mfumo Gceba Ntelwa ku endla vumbhoni bya mavunwa. Caesar u pfale minjhekanjhekisano ya yena hi ku vula leswaku vumbhoni lebyi tisiweke hi timbhoni byi tlhela byi kombisa hi laha Zukisa Sitho na Lusanda Sulani va hlanganeke hakona na Omuthoso ku xavisa vanhwanyana lavatsongo leswaku va ta xanisiwa hi swa masangu hi yena. Muavanyisi Emma Schoeman u tlhele a kanakana leswaku hikwalaho ka yini mfumo wu nga n'wi kambelanga hi laha ku eneleke muhehliwa loyi. I don't think the judge said we did not cross-examine, but she believed that we could have done more. And that is the only issue she raised. After, remember, we were asked to submit written heads of arguments that we did submit. The only issue that she raised is on the part of the cross-examination of the witnesses. Gqwetha ra Omuthoso Peter Duberman u ri ku va muchuchisi wa mfumo eka nandzu lowu Gceba Ntelwa a nghenelerile eka vumbhoni bya timbhoni swi ni ku onha eka nandzu. Duberman u ri Ntelwa u endle leswaku timbhoni ti nga vuli ntiyiso naswona u vula leswaku leswi swi vonaka eka ku hambana ka switatimende swa timbhoni tin'wana loko va konanisiwa. U tlhele a lava ku tiva leswaku hikwalaho ka yini mfumo wu tsandzeke ku konanisa vahehliwa. U ri ku tsandzeka ku endla tano swi endla leswaku ku kanetiwa ka swihehlo hi muhehliwa ku nga vumbhoni ntsena lebyi muavanyisi a faneleke ku byi tekela enhlokweni. Duberman u hetise minjhekanjhekisano hi ku kombela khoto ku va yi nga n'wi voni nandzu. Omuthoso u ta tama a ha ri ekhotsweni kasi vamangaleriwa kulobye vambirhi va le handle hi bail. Ku na ntshikelelo ehenhleni ka President Cyril Ramaphosa leswaku a teka magoza ehenhleni ka holobye wa le hofisini yakwe hi mayelana na swihehlo swa vukungundwani. Holobye wa le hofisini ya President Khumbudzo Ntshavheni u hehliwa hi ku tifumisa hi mali ya ntsengo wa 2.5 million rand eka thendara hi nkarhi lowu a ri mufambisi wa masipala wa Vaphalavurwa eLimpopo. Un'wana wa vaholobye u langutene na xiyimo xo tika. Holobye eka hofisi ya President Khumbudzo Ntshavheni u langutene na swihehlo swa vukungundwana leswi na vuxaka bya ku nyikiwa ka tithendara hi nkarhi lowu a ri murhangeri eka masipala wa Vaphalavurwa laha a tirha kona khale a nga se va holobye. Sweswi ntirho wa Ntshavheni i ku langutela vuhlayiseki bya mfumo na vuhlanganisi bya mfumo naswona u tlhela a tirha tanihi rito ra kabinete loko yi tivisa swiboho swa yona. Ntshavheni a hi holobye wo sungula wa ANC ku langutana na swihehlo swa vukungundwana. Tin'hweti leti nga hundza khale ka holobye wa vululami loyi sweswi a nga holobye wa vutshami bya vanhu Thembisi Milane na yena u langutene na swihehlo swo tikhoma hi ndlela yo biha loko a ha ri meyara wa masipala wa Polokwane. Matsalaninkulu wa ANC Fikile Mbalula u ri holobye eka xiyimo lexi a nge tengisiwi hi ku tirhisa vuhangalasi bya mahungu loko vulavisisi bya ya emahlweni. There's nothing really about Khumbudzo that we need to respond to at the present moment, except there are reports that Hawks have finalized a report about alleged corruption. It ends there. We respond to something tangible when somebody is arrested. That's when you respond to that. Law enforcement in South Africa must not try people through the media and want to find them guilty. If you've got a case, you know what needs to be done. You arrest a person, and then a person get a bail or not get a bail, goes to court. DA va lava leswaku President Cyril Ramaphosa a teka goza ehenhleni ka Ntshavheni. Mutivi wa tipolitiki Sandile Swane u encenyete hi ku kombela President ku va a tirhisa miehleketo ya yena loko a thola vaholobye lava nga havaka na swihundla swa vubihi. I think that morally, once your skeletons fall out of the cupboard,
as Batabile Dlamini once pointed out, morally you should resign. On your own, before any charges and the police come after you, you should resign. And Ramaphosa should refrain from appointing people who have known skeletons in the carpet, because since I think a very long time, when Chabeni was a CEO of the municipality, municipal manager, this has been known that he is involved in such things. But Ramaphosa went ahead and appointed him with total disregard for professional ethics and a revolutionary morality. Nchaveni wa ta angula eka mhaka leyi. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Ku tlula magidi manharhu wa machudeni ya lembe ro sungula va tsarisiwe eka lembe ra dyondzo ra 2025 ekholichini ya Capricorn TVET eLimpopo. Ku tsarisa machudeni ya lembe ro sungula swi le kusuhi ni ku fika emakumu eka munhu wa tikhampasi ta yona. Hi le tlhelo ka ha ri na swiphiqo swa NSFAS leswi fambisaka hi vafambisi va nkwama lowu ekholichini. machudeni ya le college ya Capricorn TVET ma le ku hetisiseni ka ku titsarisa ka 2025. Machudeni lama amukeriweke laha lembe leri ma kolomu ka magidi manharhu. Ku amukeriwe ku tlula magidi 50 wa swikombelo swa machudeni lava lavaka ku dyondza laha. Machudeni man'wana lava a va dyondza laha lembe leri nga hundza va titsarise kahle. I can't complain. The process is fine and they are working with us. Bishop. I'm happy with the process and the registration is going well, there's line, all things are going well. I see the service that they give us is very good and they are patient to give us the right thing. Kuna kwalomu ka gidi wa swikombelo leswi yimeriweke ku pfumeleriwa hi NSFAS. Nhlangano lowu wu tirhisana swinene na NSFAS ku kuma switshunxo. Hi le tlhelo machudeni ma nga ha tlhela ma endla xikombelo xo titsarisa exikarhi ka lembe. What we do to them is that we inform them that we'll be having other intakes during the year. For instance, around February we'll be having the intake for engineering studies second trimester, and then again around May we'll be having an intake for business studies second semester, as well as the third trimester for engineering studies around August. So we just inform them that they need to apply. Tikhampasi hinkwato ta mune ta nhlangano lowu wa dyondzo ti languteriwe ku sungula tidyondzo vhiki leri taka. Ku tlula magidi 7 wa machudeni ya tiyunivhesiti to hambana lava hakeleriwaka vutshamo hi hofisi ya nkwama wa dyondzo ya National Student Financial Aid Scheme NSFAS va nga ha pfumala vutshamo loko nkwama lowu vo tsandzeka ku hakela swikweleti eka vinyi va tindhawu ta ku rhurhela machudeni. NSFAS va kolota vinyi va tindhawu ta machudeni leti nga hansi ka nhlangano wa Private Student Housing Association mali ya ntsengo wa 44 million rand. Swirho swa nhlangano va ri a va nge swi koti ku rhurhela machudeni loko NSFAS va tsandzeka ku va hakela eka khumo masiku lawa ya taka. Tanihi leswi ku nga sala masiku ya ntsongo swikolo swa le henhla swi nga se pfula, vurhangeri bya tindlu ta machudeni ta private a va tsakisiwi ku va NSFAS yi hlwela ku hakela mali, naswona machudeni va ta va nga ri na ku tumbeta nhloko. We have more than 7,000 students that will be affected. At least these are the students that are residing in our residences across the country. I have no doubt that there could be more students affected, especially in the areas where the accommodation providers are not members of the Private Student Housing Association. So the number could be significantly higher. Vunyingi bya machudeni va khome timbilu tanihi leswi swi nga tivekeki leswi nga ta humelela. NSFAS has made it a norm for us students to have anxiety at the starting of the year because we have to wait for their late payments every time. So every year it's the same frustration, waiting whether will they reject you, will they give you the money, or are you going to get cut off in the middle of the term? It's really stressful because currently we need to register. We have holds on our portals. NSFAS is not replying, it's not doing anything. Every time you check your status, it's still the same thing. Ekusunguleni loko mfambisi a thoriwa, NSFAS a yi kolota R200 wa mamiliyoni, naswona 20 wa magidi ya machudeni a va langutene no hlongoriwa laha va tshamaka kona. Kambe na sweswi ntsengo wa le henhla wa kolotiwa. We are still owed around 44 million, and this is the amount that is only for 2024
4. We have submitted all the list of the students to NSFAS. We have sat down with them last year. They've acknowledged they've done the audit on the students. So we are confident that the students that are on that list are qualifying students because they've been verified by NSFAS. Satetano, ku hlwela ka ku hakela swi endle leswaku mavandla ya tipolitiki na varhangeri va machudeni xikan'we na palamende va lava NSFAS yi hakela machudeni lawa ya ringanelaka hi xihatla. Randi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dollar ra 18 rand 48 cents, pondo i 22 rand 80 cents, euro i 19 rand 27 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,756 hi awunsi, platinum i $949 hi awunsi. Nxavo oil mbisi i $79.10 hi mphongolo. Kasi lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tsetsi Baloyi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele ra aperile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamiseke yini eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta xifundzeninkulu xa Northwest na xifundzeninkulu xa le Northern Cape ku ya ku ile xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal hi rela xifundzeninkulu xa Eastern Cape wona ka va langutile mpfula eka madyambu ya namuntlha. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta yisa mahlweni exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal tlhela ku le Eastern Cape ku ta va ka ri na timpfula ti nga languteriwa. Kasi loko hi languta swilemukisi leswi nga kona eka madyambu ya namuntlha ku ta va ku ri ni mpfula ya tilo. Loko hi languta ndhawu to hambanahambana loko languta xifundzeninkulu xa Northern kona ku ta va ku ri na mpfula ya tilo. Languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga KwaZulu-Natal hi rela ya xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona. Kasi ni le ka siku ra mundzuku switsundzuxo swa yisa emahlweni ku languta ritshwa eka xifundzeninkulu xa le Northern Cape ku tlhela ku languta mpfula eka xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal. Hi languta maxelo ya swifundzeninkulu hi rhanga hi xifundzeninkulu xa Gauteng. U nga ha langutela maxelo mo hisa loko hi languta ndhawu ta ku fana na Pitori ku ta va karhi ku hisa. U languta to fana na Joni kona ku ta va karhi ku hisa. Springs yona i ta va karhi hisa eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko hi languta ndhawu to fana na Giyani ku ta va karhi ku hisa. Loko languta ndhawu ta Malamulele kona ku ta va ku hisa. Musina yona ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa eka siku ra mundzuku ndhawu to fana na Vusikukuza ku ta va karhi ku hisa. Loko to fana na Mpumalanga ndhawu tin'wana kona ku ta va karhi ku nghenela mpfula hikokwalaho ka maxelo lama nga kona. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona u nga ha langutela maxelo lama nga ta va karhi ku nghenela timpfula eka tindhawu to hambanahambana. Hi languta xifundzeninkulu xa le Eastern kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle. Loko languta ndhawu to ku ta va karhi ku ri ni maxelo ma kahle kambe ku ta va karhi ku nghenela mpfula eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Western kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola ku ta va karhi ku horile. Loko languta ndhawu to fana na Vutleni Times ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle. Loko languta ndhawu to fana na Beaufort ku ta va karhi ku ri ni maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku. Languta xifundzeninkulu xa Northern Cape nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa. Loko languta fana na Vukurumani ku ta va karhi ku hisa. Upington yona yi ta va karhi hisa eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzeninkulu xa Free State nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa kambe ku ta va karhi ku nghenela timpfula ku na ndhawu to fana na Sasolburg ku ta va karhi ku hisa. Bothaville na yi ta va karhi hisa eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzeninkulu xa Northwest kona u nga ha langutela maxelo ma kahle lama ta va karhi ku nghenela mpfula kambe ku ta va karhi ku hisa. Loko languta ndhawu to fana na Rustenburg ku ta va karhi ku hisa. Loko languta ndhawu to fana na Mafikeng ku ta va karhi ku hisa hi 31. Loko languta fana na Toscana kona ku ta va karhi ku hisa hi 24. Laha ku ri maxelo ya mukhamelo na ka madyambu namuntlha ra aperile.